subscribe. Aduh. Bis tuh. Hei, ngelamun gitu. Oh, ngelamun. Kining lah anak buah, seduk gen kayaknya. Oh, yo. Gua masak nih, Dek. Kini Desungkan berpikir ini seduk masak, Bu. desungkan gitu. Tuh dagang bakso dah jajak beli bakso. Ajum gua ngelabi pes. Yeay, jak bos Aduh. senang bos bayar. Sekarang nih. Sekan lan beli bakso lan. A few moments later. Bakso, bakso. Mas, bakso mas. Siap. Udah porsi kali. Satu no. Besik lah. Mana kitchen nah juga nak satu. Oke tuh. Siap. Tunggu nak. Tunggu. Tapi dia jangan nak kecap, dia jangan saus, dia jangan tipat, dia jangan nak bakso. Kok beli bakso apa ngujang main nih? Kajak kenyat dagang nenek na. Oke nak belanja na main Saya tu oke buang beli na. Beli bakso apa ngujang namanya tuh? Ye ngewedit. Panjat tidurnya. Oh, Ya buah, ngomong. Mas, bakso. udah porsi bro. Besi, sing not oke ya dua. Dagang tai nih. Oke bro. Andas nah. GPL nah. Tak pakai lama. Kisduk nih, jak. Oh siap. Tunggu nah. Tunggu. Enggak nih, antasan. Aduh bos, sumur hidup nih. Tumben sang beli yang bakso jak bos ibu. Nah, dia mau di miku. Oh, ada kok. Nah, sini kan masih lumayan ada gue mau dagang. Apa orang bro mas? Sing. Cek ngawak tadi nih mas tuh. Tuang rago penglah kekuasaan. Ajan nih. All troops deployed. Serang. You have slain an enemy. Kaki ini belum timpa lah. You have been slain. Lahir aku. Itu. Beli bakso meh. Apa bakso? Seduk sampu. Tuh, jak lidah nih itu abasang. Main nak mi? Nah. Bakso dua. Beli japu. Dia alam beli bakso. Sini nang jakana, jak kurang di mah teh. Wih, saling ke jakana na. So masing lah apa. Ayo nak jomblo. Mas bayar. Udah nih, jak dua. 20 kan. Jak mal-mal di bom dagang di nih. Kali batin tuh bro. Tuh sajane. Tuh, cek. Close ajan mas, dono. Beli tuh. Itu dompet tuh dong. Cian. Dah, lu. Puyung no. Ada preman lah nih. Woi. Aduh, ini aja intel no. Tahu apa ini? Kabar. Woi, belum laib.
Bang dompet sih nyak tuh. Jangan beriman belok. Dompet kuyung aja masih. Gua mau beli dulu dong. Woi. Ampun Pak, ampun. Tiang sampun Maya sa bakso Pak. Ampun Pak. Ampun. Yuk King, kian nih. Nih Gus, dompet mekalin sa di dagang bakso wah. Dah.